Na svakom koraku srećemo probleme koje čovečanstvo u sadašnjem obliku društvenog uređenja ne može rešiti. Kapitalizam je u svom razvoju stvorio ogromno bogatstvo i učinio ljude robovima tog bogatstva. On je razrešio složena pitanja tehnološkog razvoja i omogućio primjenu te tehnike širom planete. No problemi s kojim se suočava savremeno društvo sa svih strana izgledaju nerešivi. Međutim, na samom delu pred silom stvorenog društvenog bogatstva i naučnim saznanjem nema nikakvih prepreka i sva globalna pitanja čovečanstva se mogu rešiti ukoliko se ukloni prepreka kapitalizmu. Navodimo 5 razloga zašto kapitalizam treba uništiti. Prvi razlog, nejednakost. Kapitalizam drži ogromnu većinu čovečanstva u siromaštvu, bedi i eksploataciji. Skoro 3 milijarde ljudi na planeti živi u siromaštvu sa primanjima od $2 dnevno, a oko pola milijarde žive u krajnjoj bedi. U rukama 8% najbogatijih je bogatstvo veće od bogatstva 50% naseljenih mesta na planeti. Bezbrojna armija nezaposlenih snižava cenu nadnice i tako uvećava profit kapitalista. Konkurencija među radnicima dovodi do još većih podela, diskriminacije i eksploatacije u raznim oblicima. Neki radnici žive na račun drugih. To se posebno odnosi na radničku aristokratiju i malograđanske slojeve koji žive u centrima kapitalizma i učestvuju u eksploataciji zavisnih zemalja na periferijama kapitalizma. Zameniti taj antisocijalni sistem može se jedino uništenjem težnje za profitom, osnove rasta i života kapitalizma.